LT Surajit Deborma Memorial Football Tournament of Brajanando Kamina Mejenik Apply Inka Jotindra Para Team. Naini Rana Kua Kabo Joto Paiki Apako like a Tansa Kila Naini tonight. Salka Rising Club by Luajijak, Ananda Bazar Helvet, Noklao Klaijak, Final Match Pandawa Narai Engi Manjaka MP Rebodi Tirpra, Manjaka Korbuk Block ni BSC Chairman Oshim Tirpra, Korbuk CSC ni MOIC Don Moni Tirpra Akosong, Tungmuni Yaglok apply team ni Yago Shokate, 20,000 rang ni Check Yafaridika MP Rebodi Tirpra Day, Pandawa Manjaka Narai Rock. Surajit Deborma Memorial Football Tournament ni tini final match. Final match tini Jotindra Para ni tini takur champion nuka. Borang ni yago seng 20,000 championship ni jeta borang gas jeta muni check tiserika tarpore trophy tiserika. Borang no ani best wishes agitin tomani ebo congratulations nara. আসলে করবং নে অমাহাই জাগো অমাহাই এত নাইথদক খেলা খেলানো যারা আয়োজন খেকা আছে সালকা রাইজিং ক্লাব নি যারা মেম্বার্স একটাই ও এলাকানি গার্জেন হনা আনিখানি হামজং ইয়াফারো তাই হামখলাই টুর্নামেন্ট শেষ কিমা বাগৈ যতননা হামলাই Hai Brajananda Parani Nui Atu Kene Bishude Bishude Naito Koraka Tamai Pangu Pani Yago Onit Jamatia Beleka Naito Koro Yarka Ya Captain Last Jatuh aja pertandingan naik ini final match. Program nanti ini mana final tahu medal raih dong champion team dong. Jatuh aja pertandingan ini final match. No, babuk kajian nanti itu menurut saya tak bisa nanti itu program nanti. Final ni bagai jatuh ya pertandingan hamayan nanti. Trophy ni lage tisai di naik.